Kumsalo inavi, Sagaki Muku, Ashigani Sala, Katanikini Muku Pungu, Ayeghiqha Sutsa Kithe, Akoto Kamipizini, Sagaki, Chiritache, Asazani Salon, NDTV, World News Sutsa Kithe no Picuno, Spain Raku, Galicia region, Castle region, Leon region lom, Agani Pecuno, Tomo Piticulo, Amina Timbidi, Pitikipitiwa Ibi, Europe Monitor no Asazani Salon Ibi. Asagiti no Picuno, Katnikini no Mukupumpe, Hippolon, Spain Rakulo, Aga Salana Ami Ipecuno, Agasa, Apakna Pitivicu, Hector, Laktuno, Katani, Shirita Cheshua Ibi. Ovicu Pinido, Anigini Salango, Mucholani Salolo, Spain Raku, region Hippacolo, Amina, Apakna, Kutomo, Pitivicu Hongo, Timi, Katani Shirilaki, Akena Shirino, Panunki, Alu, Kveno, Taulo Po Kawai Ibi. Itagi Spain Raku Yipicano, Drakani Salolono Picuno. Iti here Ami Dipo Rapiniano, Agushimi Timi Katani Lakino, Akebidino, Irono Kaptacheni Ibi. Itagi Agushimi Kataumi, Akepungue, Panum Kupuniano, Iginapi Ibi. Iti here Agushimi Timi Katani Lakino, Akebidino, Agushiki Opetano, Ami Dipo Rapiniano, Irono Kaptano Pay Ibi. Sariki, Chiritoku. Agizani Salolo, NDTV, World News Society, Sariki, Chiritoku, Agizani Salolo, NDTV, World News Society, no Picuno, Congo Rakula, Congolese Forces, Wushimiakono, Panagaku, Allied Democratic Forces, ADF, Galamikosas, Alpomolo, Alkakibekilekulo, Panono, Alhokutu, Allied Democratic Forces, ADF, Galamikosho, Toklu, Shichiku, Allied Democratic Forces, ADF, Galamikono, Amkulukelauno, Panono. Pana Congo Raku civil meeting hope Mukini here. Panong Gitavets Ibi. The regional Congolese army spokesperson Shaku, Lieutenant Elongo Kionda Marks no Pay Ibi. Lubero Pugilon, Bapere sector Ipiku Alo, Akau Shaku, Mekairo Shivikuno Picuno. Allied Democratic Forces ADF Galami Tipacono, Timnas Bomtalano Hirupu. Panong no civil meet tipako kumze kada khaveno lucky lo panong sraveno astana panong kumze kese gitavese ipi itagi military administrator shakyu align kiwewe na pikiuno agala meet tipako no milia village pulogi civil meet mi shege pitivai ipi akhu ka havi ke ko dolo timkini azal hote kma ipi timkini itimi kma ipi Sagaki, Toku Salolono, Sagaki, Chuswokolo, Allied Democratic Forces, ADF Galamiakono, Civil Miakosho, Akumla Hoksa, Tomo Shicheki Wongo, Democratic Republic of the Congo Rakulo, United Nations Organization, Stabilization Mission Mono, Panong Irono Akipimise Ipi. Itari Asagi Tino Picuno, Oviku Aniki Lagi, Eastern Congolo, Allied Democratic Forces Galami Hipakono, Christian Kukuhola Kilo, Timi Shigitachevu, Akitsu Gitavetse Ipi. United States of America Raku President Donald Trump Ukraine Raku President Volodymyr Zelensky Asazani Salolono at Guptashin Pizuna Russia Raku Wushimiakono Ukraine Raku capital Kyiv Pugilo Amesana Mochikiuki Lucky Show Bombe Kuvesikilo Timichibidi Vekapitiva Ipi Itaki Russia Raku Wushimiakono Ukraine Raku Kharkiv Pugilo Amesana Mochikiuki Lucky Show Bombe Kuvesikilo Timsini Vekapitiva Ipi Timsini Akahuka Havike Kodolo Timkini Itimikma Ibi. Tileno Timi Mukuk Hizava Ibi. Interior Minister Shakil Igor Klimenkono Social Media Lono Akhalau Piklava Ibi. Russia Raku Wushmiakono Amesana Mochikuki Lo Bombesuvesiku Tipoye Aki Pala Punguha Kiulaki Ibi. Etagi Interior Minister Shakil Igor Klimenkono Picuno Russia Raku Wushmiakono, Ukraine Raku, Zaporizhia region logi, Bombesuvesiculo, Tim Kutu Vekapitiveno, Timimukuktu Izava Ibi. Sagaki, Chiribidi Salolon, Infal Times, News Society no Picuno, Manipur State la Kabui Shaikongo, Rongmei Shaikono Picuno, Panong Ye, Nagami Kumoi, Ipi Shukeva Ibi. Infal East District law, Kabui Union Manipur Headquarter, Mahabali Kabui Village law, K. Rajan Kabui, Vice President of PAEP. It has not been stated that Kabui people are not part of the Naga ethnic group,
countering historical and recent assertions that have suggested otherwise. EPP. Itagi asa gitieno pikiuno, katanikni no mukubdim peloge, kabui miakono pikiuno, panong yen nagami kumoi ipi shupeve ipi. Eno tiutoi rongmei miakono pikiuno, panong yen nagami kumoi ipi shupevai ipi. Russia gakumo, Ukraine gakuno, agusha kiu hipo ye, Ukraine gaku president no, tave penipi kumsawai ipi. Tihong no, agaku kumadolo, United States gaku pelon, clash penyan no, Ukraine gaku president Zelensky no, United States gaku president asuzani salolo, United States gaku lo sholwei, ena akupsa sholwei ipi. Salanamo agaku kumano ceasefire shive kepusha ye, Ukraine gaku no, kataumi gaku wushmi, agushilo, igono akum toko. Pana Ukraine gaku su shopen kiu hong no ave pushi wai ipi. Tirong no Ukraine gaku no pana gaku su shopen kiu hong no United States gaku wushmi ko ave pushi wai ipi. Ena salana mo Russia gaku mo Ukraine gaku no agusha kiu hipo tave ke pusha ye. Ukraine gaku no pana gaku su shopen kiu hong no United States gaku wushmi ko ave pushi wai ke toi. United States gaku yepe ka ge pana gaku wushmi ko pelon Ukraine gaku su shopen ipi kumsaw wai ipi. Eno Russia gaku ge plovasai ipi. Ikimo akakapsa tipo lo United States gaku president no Russia gaku president Vladimir Putin pulo kilo no pikiuno. Salano mo Russia gaku mo Ukraine gaku no agusha kiu hipo tave ke pusha ye. Russia gaku no Ukraine gaku Luhansk yegingo Donetsk yegil lunipi akapusha kiu hipo ye. Ukraine gaku no svemasai ipi. Tishke pusha ye. United States gaku na security guarantee momo Ukraine gaku su shopen kiu hong no ni United States gaku wushimya ko uke pushina ni ipi. Ikimo Ukraine gaku president no kumo kha thamla no pe ipi. Asa gi teno pikiu no asazani chalolon Ukraine gaku president no United States gaku president no United States gaku lo akapchach kiu lon European Union gaku sakpemi tim tomo ge ipi. Tilena Donald Trump na pikiu no Salanamo Russia gaku mo Ukraine gaku na agusha kiu hipo tave ke pusha ye. Ukraine gaku su shopen kiu hong no European Union gaku wushmi ko Ukraine gaku su shopen kiu hong no pumasai eno. Tilena ni United States gaku wushmi ko no panong ko pumasai ipi. Donald Trump na asazani chalolo kusabolo no Russia gaku president sas akupchach kiu lon Ukraine gaku president sas ushol velo ipi Russia gaku president khunjoi ipi. Tilena Russia gaku president pa coach le kiu no ko mo Ukraine gaku president sas akapchach ni pi kha thawai ipi. Itagi asa gi teno pi kiu no Ukraine gaku president no NATO North Atlantic Treaty Organization gaku kolo member lakishni pi akapusha kiu hipo taveno Russia gaku na katonik ni na chibdim pelon Ukraine gaku yege Crimea ipi kiu Ukraine gaku launa Luhansk kiu hipo ngo Ukraine gaku Donetsk ngo Luhansk region hipako kumse Ukraine gaku no Russia gaku tsveke pusha ye Russia gaku president no Ukraine gaku sas klashveni pi akpusha wai ipi. Donald Trump na Russia gaku president mo Ukraine president pelon ko mo akpashveni pi kumse ipi. Ikimo European Union gaku mkolo sakpemi akona kumse kiu no Russia gaku president Vladimir Putin no Ukraine gaku president Volodymyr Zelensky sas akpashin kiu ye Zelensky msake launo igimo ke pushinani ipi kumse ipi. Asa gi teno pikiu no United States gaku president no Russia gaku eno Ukraine gaku wushi hipo tave penyan no igona kapsa chi kiu hipo ye Nobel Peace Prize itulnya no kapsa kiu lakhi ke ipi. Eno Ukraine gaku president no Donald Trump sas kushulun pizu no Donald Trump na thoka kumse Russia gaku president pulo kilo no pana kha thave ke pushinani pi ipi. Ovi kiu salono Ukraine gaku president no court suit pumono United States gaku president Donald Trump sas kushol kiu gong no Donald Trump no pa thai ga kiu sa pive ipi. Eno media mi ko ke Zelensky vilo pikiu no court lakhil khimo pumasai ipi. Tirong no asuzani chalolo Donald Trump no Zelensky sas agupchach kiu lo Zelensky na court suit puveno pa sas kusholoi ipi. Tilena Donald Trump no Zelensky vilo pikiu no Okot agleshani ipi nuve ipi. Donald Trump na pa thai ga kiu no pa vila pikyo momo kuchona akshe pas kelam tumshe pismo. Zelensky na coach le kiu no ni court hipo likhi ani ipi pa coach leve ipi. Itagi journalist mi akona Zelensky vila pikyo no noy
code sur khabu kila i gona smart shani ipi pa coach leve ipi issues ta ki the hi pado nang kam chu skim thi